Vlade Divac s nama večeras, imamo više povoda za slavlje, ali ajde da krenemo od onoga o čemu ljudi obično manje govore. O humanitarnoj akciji Fondacije Divac, jednoj od mnogih. Radi se o školi u Vladičinom Hanu, koja supruga je nešto malo više govorila o tome. Kakav je osjećaj pomagati ljudima? Osjećaj je pre svega lep i čovjek je ispunjen kada ima mogućnosti i potrebu za takvim stvarima. Večeras smo ovdje, moja želja je bila da uspjeh koji sam ostvario u svojoj karijeri podijelim sa ljudima koje volim i koje respektujem, koji su sve ove godine bili sa nama upravo vezano za humanitarne akcije i da iskoristimo tu priliku da deci koja su krenula nekim putem da budu pravi ambasadori našeg naroda, a nemaju uslove za svoje neke projekte, a to su deci Vladičinog Hana i slične škole koji su dobili velike nagrade u svijetu za svoj talent, da im pomognemo da svoje snove i ostvare. Pravi mali genijalci koji će zahvaljujući Fondaciji Divac sada imati uslove da ono što imaju u glavi da prenesu i da... Oni već to imaju, jednostavno da im napravimo uslove da još više iskoriste svoj talent, jer mislim da su mladi budućnost, nadam se treba ulagati u njih. Malo kada je tvoja supruga rekla jednu vrlo značajnu rečenicu da dok nemaš s kim da podeliš, da nisi bogat čovjek, praktično nemaš ništa. To je bogatstvo, sve ostalo je samo deo koji vas prati u životu, koji nema neku veliku vrednost. Imate podelite sa nekima, to je vrednost. Kako ti pronalaziš vremena da pored obaveze koje imaš u Sakramentu se baviš i humanitarnim radom? Imaš očigledno ljude koji ti u tome pomažu, ali... To je opet jedno veliko bogatstvo i sreća nas kao porodica, da imamo ljude s kojima smo se okružili, koji nam pomažu u svemu tome, kao i danas, odnosno večeras ovdje u Čikagu, ljudi koji su došli, ne samo večeras, nego zadnjih, da kažemo 20 godina, ako ne i više, koji su uvijek bili tu da zajedničkim snagama uradimo nešto pozitivno i ova fondacija samo nosi ime Vlade Jana Divaca, to je fondacija svih tih ljudi koje sam veoma ponosan. Šta je ono što sljedeće planira Fondacija Divac, koje su to akcije i šta možemo očekivati u narednom periodu? Pa imamo dosta projekata, one ljude koji to stvarno interesuju mogu da odu na divac.com i da nađu sve detalje, ali kažem, naš projekat je sada upravo taj da deci to iz Vladičinog Hana pomognemo da ostvare svoje snove. Utisci iz Springfielda su se stišali, se tek vode onako, koliko si dalje pod emocijom, koliko te drži ta ceremonija koja je onako, barem za nas koji smo to gledali sa strane, bila fantastična zbog svih ljudi koji su se pojavili da ti odaju počast. Pa i meni je bilo isto upravo tako kao što ste vi rekli, čak i više u smislu nervoze tog dana. Kada sam saznao, nije mi to neki ovako bio neki, da kažem, veliki teret, ali od tog dana kada sam trebao da se zahvalim svim tim ljudima, shvatio sam da to priznanje je stvarno nešto najveće što sam u životu imao i da sam uvijek želeo da predstavim sebe, svoju porodicu, svoj narod i sve timove u kojima sam imao najbolji mogući način i kad dobijete takve priznanje, shvatite da ste ipak uspeli u životu da to ostvarite. Da li jeste bili da svi znamo šta je Vlade Divac ostvario na košarkaškom terenu, ali je čak možda i važnije od toga ono što je ostvario kao čovek, o čemu govori i broj zvanica i njihov ugled u Springfieldu na ovoj svečanosti koju se gleda. Jeste, slažem se, ali ipak košarka je igra ta koja ti omogućava da napraviš neke mostove u životu i da možda da spaja ljude. Mnogo mi je drago da sam bio deo te igre koja je počela u Springfieldu, evo i moja karijera, kažem, na neki način se završila u gradu gdje košarka je nastala. Bilo je vrlo emotivno dok si govorio o nama, Balkancima, bivšim Jugoslovenima, kao jednoj disfunkcionalnoj porodici koja bez obzira na svađe i sve ostaje porodica. Uvijek je bio Dino Rađa i Radenko Dobraš, moj komšija iz Sarajeva. Kakve su njihove reakcije bile posle? Jesu znali šta planiraš da kažeš? Jesu znali šta se nalazi u ovom? Nisu, stvarno emotivno je bilo i stvarno i za njih, ali
tako i jeste. Mislim da smo mi pre svega građani ove planete i da smo komšije i da treba da počnemo da razmišljamo nekako drugačije. Svakako ima loših ljudi, ali ima i dobrih. Hajde da se skontrešimo na ove dobre i da se ti dobri ljudi povežu. Pratiš, pretpostavljam, košarkašku reprezentaciju i svetsko prvenstvo u Kini. Kako ti se čini dosadašnji tog poraz za Španije? To je deo sporta, ali smo na pravom putu. Misliš da je poraz došao na vreme, da malo se beremo i da... Bolje tada nego kasnije, tako da na pravom smo putu. Za koji sat igramo protiv Argentine, šta očekuješ? Očekujem da dobijemo, da imamo talentovanu generaciju koja zna da igra i dobro se ekipa, tako da očekujem neko. Imamo jednu tragičnu situaciju gde je majka našeg playmakera Vasilija Micića preminula, on je odlučio da ostane sa ekipom. Ne znam da li si se u toku karijere susretao sa nekim sličnim situacijama, ali koliko je teško za igrača ukoliko živi, trenira i igra pod jednim takvim teretom i okolnostima. To je najteže. Izgubiti roditelja je stvarno težak udarac. Evo ovom prilikom i saučešće porodici Micić, ali Vasilij je očigledno veoma jaka osoba i odluka je teška i vidit ćemo. Šta možeš ti da mu poručiš kao neko? Pa eto, ima i iskustva i saučešće i da samo napred. Malo pre smo pričali sa momcima, sa Lukom i Matijom. Njih dvojica se dosta nisu pojavljivali u medijima, ali... Pa i ne treba. Vrlo mi je onako sve nas izdirnulo kad su jedan i drugi, pogotovo Luka, priznali da tokom ceremonije u Springfieldu da su više puta dolazili u situaciju da od ponosa zaplaču, da im je bilo toliko prijatno da vide da toliki ljudi cene njihovog oca, a su dodali takođe da ih nisi prisiljavao i nisi ih opterećivao time da treba negde da nastave tvojim stopama i da naprave nekakvu sportsku karijeru. Kako ti kao roditelj danas, kad su oni već odrasli, možeš ti gledaš na njih kao... Pre svega bili dobra deca, svoje snove će ostvarivati i ja sam tu kao imao svoboda da ih podržavam u bilo čemu onome što oni budu odlučili da rade, da relatiraju svoj put, da trade svoju sreću. Velika su podrška bili meni kao glavi porodice, ali put koji oni idu će ih načiniti srećnim i to je nezavisno od onoga što sam ja radio. Jer se slažeš i u Matijinom slučaju, s obzirom da je na dobrom putu da postane naš kolega novinar? Pa, što god kažem, bude izabrao